Brza torta sa breskvama, sastojci za donji sloj 300 g integralnog mlevenog keksa, može i obični 100 g margarina, 50 ml mleka fil, 400 g kisele pavlake, 400 g velika čaša voćnog jogurta od kajsije ili breskve, 250 ml slatke pavlake, 30 g želatina u granulama, 100 g šećera u prahu, 3 kašike vode, 500 g breskvi, nektarina, žele, 250 ml soka od narandže, breskve, kajsije, cedevita, 1 kesica preliva za tortu, 2 ravne kašike šećera. Priprema: keksu dodati poluotopljeni margarin i mleko i sve rukama izmesiti. Obložiti kalup sa folijom okolo. Istresti keks pa utisnuti ga rukama na dno malo sa strane. Potopiti želatinu vodu, umutiti slatku pavlaku, pa dodati šećer i kiselu pavlaku i sve umutiti. Na kraju dodati voćni jogurt i izmešati. U mikrotalasnu ili na vatru staviti želatin da se otopi, 15 sekundi u mikro ili minut na vatri, da postane providan. Želatinu dodati 2 kašike fila i izmešati, pa onda sve zajedno istresti uz mešanje nazad u fil. Sada iseckati breskve i izmešati varjačom. Mešanjem prvo 2 kašike dobijamo finu kremu i nema bojazni da će se želatin odvajati i biti grudvica. Istresti sad celu smesu preko keksa i poravnati. Ostaviti u frižajder. Pomešati preliv dok je još u prahu i šećer, pa dolivati sok i mešati. Staviti na vatru i mešati do tačke vrenja, ali da ne provri, pa skloniti sa vatre da se hladi. Mešati dok ne postane toplo i tako toplo preliti preko torte, brzo od sredine prema krajevima. To raditi brzo jer se preliv brzo i sreže. Vratiti u frižajder na 3-4 h pa dekorisati šlagom i poslužiti. Držati u frižajderu. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.